Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magsyukur ko si Guru tuloy klasan sa sab. Dahil luang banda itinan kita history TV. Tiap pikir TV ni oras TV sendiri. Kalau TV sana sisiapian. Itinan nabahagi itinan doa TV luar begin gape. Ubus si amban ahalinin yan amban kuhi tudog kokopit tibi si manayan sa akin tibi atawarin ko na niyan tek bisarat tibi niyan bang kipigisunan balik sampai hinapusan na rin yun na ito ang tibigem sumisigai yung tek bisarat taman si manayan sa akin tibi insyaAllah magkinabot kitib Allah subhanahu wa ta'ala kumulatin mo ubus dahil luang baniin si kuhi ito ulang maglabi hato kita taman sa pagkuha ito. Kung karoon na hinang tibi, ano hinang tibi kulay. Hinang din ako, so bisan na hinang ko na yan pinagsangagsan. Yan asal pula sa umiyan, aman ito bisara, pito ko sige tibi. Yan nagpagkali, no mabaya ang hati, no pasapok ito kahapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang maninin, dahil wamban, siyang timisaralay, absent ko si manamihan, sumaguha, bisan ko absent, beran ko po ito. Kanta, timisara ko si manamihan, beran ko po ito, was bumanap. Walhasil, dele, lika ko po ito, si manamihan, dok si maninin. Ubus, resultanin, tegel atau ataha, ini kasi tegel atau ataha. Di pwede lu ko sa kamin, banggar niya hinang tibi ko ito. So bang niya hinang nen, daan may tenggetangan diretso ne. Asa ni pagkasara ne, mas abo na sa iyo. Daan may tenggetangan diretso ne perwas, open na utan bi. So magawa ko na bang ko ito, bang tamantasan ta tembi. Bang taubos ko si dangbuwa, kita binubos ko ito. So, pikir ko kagad ubos. So, mo lahat siya bang ano, dahil lumapo ko kamapan, subject kong ko ito, dua Jumaat. Tinan, beran ko is manarelo biyan. E noon, resulta ng taata-apan, tinan ko lang, timisrati, taata, na yan, pinag-usik habit, dahil lumban, tinan, timisrali, na bumubaba niya, kataan si Kaam, na yan, ngamap Kaam, yan, sumiguwa, kung timisrali, yan may tingkitangan na tinantiyo pag-ubus na kita mag-isa atau pag-ubus na yan niya akan tatuo. So magawa abang banggain do pagka sinawut-sawutan ninin sinawut-sawutan tibi ata at samihan ang maramihan na pinayang do kita bito makinig yung kukole tutut at tinantiyo ka sa pagkain na kawasin ng mga samihan depende rin sa nagisunan tibi kung sa awanan mo ito bas isang tigit tibi isa duktero tibi sa kuwalte nga warok tega, beurun biku. Bangga ubus ni sa warok tega subjecten bi, be sakit bi. Ubus bang dia anu luto bi, mangan luto, bus mangan luto. Linggo ni sa kitiwalik, magkitiwale. Tama ano subjecten bi. Kinama kimot ka manigurain, pagawan bi to kay pagawan bi. Na ikaman ko luto kitab kun mo ikitibitin. Na nikitin makatsa. Sino makasandali ka? Kasi magsandali. Hindi na makasil, okay, magkasali. Harap naman. Kasi Pusan pa niyan, alhamdulillah, innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ekta itu kanta binisara
biyan si Kuya Twinin. Sumagawa, biyan, pinasarahin. Biyan, si tiap-tiap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si tiap-tiap pakarajaan duk etinen atapne. Duk telepne. Nisiko ito, pakarajaan tenbi atau kahalat tenbi si bulan Ramadan. Sumagawa, gaya puraho, diretso si bulan Ramadan, hanggang di ko tata sa biyat tenbi, bang tedo tenbi. Niya batang usul ko sidik-idik aja usulan. Gaya ne, asa, tinutay, kaya tedo. Kaya tedo bang inusul, debuarang buwa, sumagawa, pala may hadja kita ni si diki-diki, si atinan dini besar, yene maksud Allah Subhanahu wa taala menjadi kita manusia itu tak berlakunya. Yan kalian boleh serahin. Yene mula-mula pas sampai ke ibadat tadi. Ini. Ubus dan sinin asal kuah ang banpoon. Kuah ang banpoon. Dagi tinutos pisi puase. Bagi naman nung ulang buwa, puasehin. Puasehin si tetengaan niya atau si pengurusan na bang dalang gayuhin sa amin. Buwa tebi ang banpoon. Buwa tebi ang banpoon. Ina poon nen. Atau ina mula-mula pagkisara tebi po ito. Siniki-diki pala may hadya kitebi. Yene mabaya peseban kumulawura ingin habaran kun. Yene binisara we tebi pinagpain-pain atau yan bahasa we tebi pinain niya rukun Islam line. Niya rukun Islam line. Na inin kabayaan ko hinetikon. Bang inenan rukun Islam linehin. Kaya kita ni aku anak yakan, kita anak yakan. Inin bahasatan biruk, inin agamaten di. Binaote mag-agamahin na rukun Islam lime. Rukun Islam lime sa amihan. Inin payamantri ko. Yanda ka magpain, kinain, bisan makastekele kunin atau ilmu. Miyan may grade 1 pa sa amihan. Yanda ka magpain sa iyan. Suwete kaya bisan sa iyan. Ilmu pinabalik-balik, kung tigas-gesten, misalnya tigas-gesten, mula-mula ako, kasi nagpulang bayati ko, na, kada bachi pinako siya Allah subhanahu wa ta'ala bisan sa iyan, kung pinagtinan niya, pagkahapan lebihan ang ban, lebihan, abang nabisarati niyan, lebihan, tigedwan, tinihan sa kahapan, Allah subhanahu wa ta'ala bisan binti ko ilmu, niyan kulang-kulang atau ko, ilmu kaya lalim sa niya. Ito ko mag ilmu lalim kaya si Kaam, Abu Manal, si Bas, si Guru Tibetjanas, dia tu ilmu lalim sa amin yung kami ka ilmu rin. So, ibisan saya, na magtabang-tabang kitibi. Di kitibi si Maudu tibi. Inenan rukun Islamin, pinagbahasa-bahasa wa tibi. Bang kitibi mga ako Muslim, yanin inainin binaotan di. Yan na rukun Islam dinahin. Bang manusyain Islam. Bugate mo one lime parkalainin lime rukuninin. Mustahil iya bisa anak yakan pin na Muslim iya. Inin. Hangkan. Inin mula-mula sumay ingat puruk ingat tabi. Dukit tabi keenan Islam. Awe bang bangsa yakan kitibi. Anak haji kitibi. Anak adayahan kita ni. Sumegua panggalay rukun Islam itu men kita ni Islam si Allah Subhanahu wa taala. Men sana jaras. Men kita ni Islam. Okay, anak yakan, anak aso, anak balik Islam atau ini sa amin bangsa. So panggalay lima parkalainin, men kita Islam si Allah Subhanahu wa taala. Buinin magmaksud Allah subhanahu wa ta'ala pito si kita, may penjari kita, may pito si dunya, dinak kita may mag-ibadat. Umus, mag-ibadatan bi, binawatan bi yan na linainin. Bangpuas mag-ibadatan bi ang malimainin,
tinima wa Allah subhanahu wa ta'ala. Limainin, yan inen agam Islamin. Na manusiain peluas ang manlimainin atawa kulang ang manlimainin wa may yabtaghi ghayra al-islam dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Si sinesine maghinang ibada. Sedi amman ene agama Islam ibadat bakas pinetekta Allah subhanahu wa ta'ala po si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ene agama Islam iti petungkilang paghinangin amman agama Islam lay gayro tinima Allah subhanahu wa ta'ala wala binisaramiya yakan kita biya tawain sa amin bangsa sumagawa bang pag-ibadat paglay sa amin pamatanta ni pag-ibadatan ni bahasa po sumagawa galay silimemian binohin gayro tinima Allah subhanahu wa ta'ala ine tinangtin bilugi tabot wa huwa fil akhirati min al khasirin tabot siya law kiamat ini siya lugi na manusia sa buwan agama itinitinihan na agama Islam ini may kipamutin sa agama Islam dan buwa oras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngurong iya muhadara atau ngurong iya pengajian sa mga sahabat niya kunting ko kung may kitibili pada Rasulullah hintak na hati wa tibi ga na jamiare ga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mag-ubus doctorate sahabat na sa Bakar di sa Umar di sa Amin sumagawa ko kitibili insyaallah magtingko mangkagawahin ng Allah subhanahu wa ta'ala masaplak paarman ng sahabat niya sumagawa kasi mag-certificate sa amin doktor ina magister masteral sa amin ka pangaji sa amin tinima iyan asal-asal biology dulu sa pinto ko koy tuga ado sa gana belete bang dumet dumuruan kita in doktor atau din may alim na ang mitoloban sa amin bagero pinto belo ang panlahat sa amin pinay tingin si madrasa ruin sa amin gibi kini matabi suwete matabi ang Allah subhanahu wa ta'ala yun Kurus ano man sa pinto nakdagit tingin ngaji game grade ay aji kita bi grade kita bi mutigas tan bi so sigana niya dapat bisan sa inin itong magpangaji itong kita bintanis na kita wallahu subhanahu wa ta'ala pamante bi gakuro masik pisero le pamante bi bang taabot dalam kubur kisah ato na buwa gapinain we doktor miyan ina sinuwal do ke doktor din we masteral miyan sinuwal ang master din we alim miyan we sinuwal ke alim eh duk naganak bahu grade 1 sinuwal ya duk ke grade 1 din sumewa may kepungti sa agama Islam malaikat dan buah malak Allah subhanahu wa ta'ala dalam kubur ngagad kau sali do doktorate duk masteral duk engineer duk doktor duk ine sa amin kemo matay ganya ine tek dalam kubur sali do dan buah do tilaw siyahin duman tilaw pasal ka doktor din duman tilaw pasal ka master din ka engineer ng kaabugaw ng sumabuha tinilaw iya sali do niya tarazat na niya certificate na doktor duk master duk ine duk sime duk ga tilawin siya ga alay ang banmay duk doktor lay suwet tinilaw siyahin marabbuka isina Tuhan mo duk sine waman nabiyo kasi na nabiyo nun walhasil bisan do doctorate certificate magtambak ni ka ganagura ni bang gagay may pini ganagura gagay may pintasali yan ga pinili ko doktor sa men panuwalihin dalam kubur we alim sa men panuwalihin dalam kubur we master sa men panuwalihin dalam kubur we engineer sa amin duk manusia ko kulay mukali sa amin ka sali sualin sine Tuhan nun sine nabi nun duk ine agama nun bang lapas si talo sual miyan so bisan do doktor bisan do magkaibot langit ha bang nasi kesa pangajin banggat kasi ke ansaran na ni sual talo par kalamya kaya makapas na lang po bisan do sa pera panihiti ganyan talabalab na mukali pinagpain-pain ko ito pinayakanin sumaguwa pagtamot dalam kubur tinilaw bang sila Tuhan ng kitauhan tinilaw bang sila nabi ng kitauhan
Tinilaw bang ini agama ng ketauhan ne? Tinan, why do kana sakto bitras doktor lay tawat siya ng gama. Gana, tinan pipidan tewi. Walhasil, da kita kwe, tinan kwe gamot. Bisan sa ito pengajitan binugtingko-tingko kana certificate tabi agad-agad tabi ang bandewa. Sali duk kita duk pina certificate ng sa amin duk insyaallah. Kau pelan kau terasat din. Ang ban pina certificate ng tawat siya ng gama. Kau basat ibarat binambat siya. Sa duel. Say. Ubos. Pasok kita le mudo tabi. Tabi sa real lumiyan. Si waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ningko. Tekka ng buwa lela lapis iya. Lai di si Abu Bakr Siddiq. Di si Omar lai me kurang sahabat dan lai sa kemo. Ngurung lecture iya ngurung hadar iya si sahabat ni. Tekka iya. Tekka si iya dan buwa lela. Tekka dan buwa lela miyan. Ganing ko sa ayan tungan-tungan sumakuha ning ko paabay pisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pinatupo wa natutan pisito Rasulin. Yung kinantanan wa ne tanganen pinebeta do isto Rasulin sa amian. Misara magtaus. Pinna ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Wa ko pinna Muhammad akahanon ko pinne bang ine agama Islamin. Bang ine agama Islamin. Edem buwan ng lamihan. Petekka, si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nga pasagat tungan-tungan, ini hawageget dan batang nga tao. Ilmu amman Allah subhanahu wa ta'ala. Batang magkahati. Yani agama si Bennal amman Allah subhanahu wa ta'ala. Diretso pi po si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nilaw pang ine kasabennalan ine pinda akahan ko pinda pang ine agama Islamin. Kaya agama terima pagka inna dina inda Allah Islam yan agama Allah subhanahu wa ta'ala yan agama Islam. Tapos pinihanin yan tinuyuan din akahan ko pinda pang ine agama Islamin ya Muhammad. Inna Muhammad sallallahu alaihi wasallam inakahan na wen Pag-ipi mag-gatin ang nagtuyo, nagtos patapit pisiya, pain na, agama Islamin pain na ilin. Iyan na pain na, huwa, an tashhada an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah. Si kaisa, si kadue, wa iqamis salah, si katelu, wa ita'is zakah, si kaampat, وصوم رمضان سكة لما وحج البيت من استطاع إليه سبيل والحاصل إيمن أغم إسلامي دان بينوته حديث لا بيجيك تي هنا بيجيك شنون ليه يمن بنهاني بنلاونا نميا إذا كان ورسول صلى الله عليه وسلم أغم إسلامي بين إيانه شويك وبين هو أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله شويك وبين نكسبنا المكنك شخصي سبنا القعدة نيا باتت بالتهنان مملين الله سبحانه وتعالى مكشهادة كيو مكنك شخصي كيو غاني أسدي تهان داكو مكتوهن سدي ملين الله سبحانه وتعالى وابوا دوك demikian pinne aku meknik saksi kau siaku Wabennal pinne Muhammad yani aku pinne Muhammad sallallahu alaihi wasallam yani pinne aku tarakan Allah subhanahu wa ta'ala kisah rukun yani pinne cuekan meknik saksi Allah subhanahu wa ta'ala do bennal gani Tuhan patut bertuhanan malingkan Allah subhanahu wa ta'ala si kedua demikian Nabi Muhammad aku pinne Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aku pinne taraku Allah subhanahu wa ta'ala supaya kau meknik saksi asal magsibit na sa ako atau magkagat sa ako kuwag kapagkagat mo si Allah subhanahu wa ta'ala kaisa inintag na subject kan ko ito ngagagam sa lasay tirinin sirikibig kaisa arupon si kedua pinne supaya kau pinne petenggenong isang bahayangin o kami salah supaya petenggenong isang bahayangin
si ketel suway kaupin magzakat. Si keempat suway kaupin puasa bangtek ke bulan Ramadanin. Si kelima maghaji kau tujuh Baitullah bang teges. Ini ubus mereka mungkin sa kamusla idin kabayaan kubo itu binisarahin sedikit-sedikit amban syahadat si pagsambahayang si pagzakat si pagpuasa si paghaji. Gago natin may ilmu maptebiya miya na to mopat lahat jaga bidda kung pagsambahayang tibiga tumawa kung pagpuasa tibiga tumawa kung pagpuga kita magsahadat sa Allah subhanahu wa ta'ala kung paghaji tibiga tumawa sa amin. Ang nakita may ilmu lang kung galibot hati na galibot langit na upama ilmu iya na salah-salah dan bimiyaan bang nakita may Islam tahinang tebele parkalamian nuhut na kemon sinduya sinagwa mga lime parkalamian nga tumengge we tebi bune kemon ini ilmu etin larak usap gana bulan hangkan iku kogo kay tebi kataan janas puro abdo bangupama kam kataan dakam may problema, dakam may tigitangan, boleh ka. So, magkakaroon kang katahaan na selesai tabi itu sedikit-sedikit. Dengan penaluhan manusia sedikit-sedikit haja, ini rukun Islam ini. Rukun Islam, tiga ini agamaten. Ini agamaten. Nagna kita tu, amban syahadat. Tagna pinaka haja na rukun amban kemon limelay inin penuhutan. Bisan teka magsambahayang, magzakat, magpuasa, maghaji, bangga ka magsaharap gana gunani. Wey. Tagna heti sahadatin yene pagkahagat kami tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang manusiain magsambahayang buka magkahagat, tinahima kito kay. Kana gunani. Ine ko pagsambahayang ine. Garo na gunani, garo na pipindan na pagsambahayang may Christian. Nasa pagsambahayang siya. Sumiga siya magkahagat si Allah subhanahu wa ta'ala, pagkahagaran na siya. Garo na pagpindaan na pagsambahayang Yahudi. Magsambayang siya. Sumigawa naman siya Allah subhanahu wa ta'ala pagkahagat. Kinahagat. Magkana pagpindaan na magsambayang may Hindus. Magsumba kitimiwan, magsumba berihala, magsumba manusia sa amin. Ganyan. Ibarat din magsulay. Sumigawa. Gati na ima pagkasagasi magkahagat siya Allah subhanahu wa ta'ala. Itibiga isandi. Sumidihelo ang bankemon, ang batlay. Sumigawa kiti magkahagat siya Allah subhanahu wa ta'ala. Yene magsahadat kita ni Allah subhanahu wa ta'ala duk po si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita begitu gani hato kita nabdu wega makaspin ne asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Bang ni ada mu amban kama gak kam ke bisara sayan ko itu. Suya kita magsahadat duk kita Islam. Lagi saja. Suya si Islam saya. Cuma gua impossible. Bagas kita binumbayang niya. Adjana si Imam Tanbi. Sige magtayat asyhadu an la ilaha illallah magsahadat. So ito bisang haja yan. Diba kita ibarik Islam? Muslim na kita. So siya kulay Pilipinas. So panamba siya kulay. Pagtamba-tamba. May kipangtin siya ka Islam. Mangin sa gay magsahadat si Allah subhanahu wa ta'ala. Gay magsaksi si Allah subhanahu wa ta'ala bang ako ruk kita biduktam kemo. Kumpol mereka. Atau niya makasagahan ka. Wallahu subhanahu wa ta'ala abdu mismo magsahadat si barang-barang niya atau ka? Andiyan. Niya makasagahan ka. Niya katuan. Niya. Namangkin sa ako gay magsahadat. Andiyan as gay magsahadat si Allah subhanahu wa ta'ala. Gay magsaksi asal si Ben Malgari at Tuhan. Sedih dan buah-buah malingin Allah subhanahu wa ta'ala. Mismo bisan Allah subhanahu wa ta'ala tiyak dalam Quran na makakapagsahadat tiyak si barang-barang. Ini besar. Duk asal
بتبدأ بسكيتي إلى الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا الله سبنا الله سبحانه وتعالى ميك ساكسي بنال بنال atuan balikan Allah subhanahu wa ta'ala. Sino mيك saksi? Iya Allah subhanahu wa ta'ala. Mيك saksi si baran-baran ni asal bennal pindagan ni atuan sabihin balikan ako. Na ako be kaampe kiti digay magsahara ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ako be kaampe kiti digay pakala si Allah subhanahu wa ta'ala sa Allah subhanahu wa ta'ala jara. Mismo iya baran ni mيك saksi. Nibites kedua. Magsahadat, saya magsahadat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niya agakahan kita. Wa siya kita magsahadat. Wa Allah subhanahu wa ta'ala. Dugay malaikatin magsahadat si Allah si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niya tanda na dalam Quran wa ina tawaga. Niya. Anjanas kita bigyan Abdu bin Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kalimat magshahadat, sunagu apin Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nalawat magshahadat. Gina kita magshahadat nalawat si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puas amban ka pagshahadat tabi si Tuhan tabi Rabbul Alamin. Ini umbu dan buah. Amban kemon subay hinang tabi, subay tat pelektik tabi dalatan bi sampai pengertian tabi. Ikhlas, subay kita misara dua. Kalimatinin, ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Duk kita di Islam sa Allah subhanahu wa ta'ala. Duk kita di Islam sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sa gay magsahada, gay nagsaksi. Si Allah subhanahu wa ta'ala rin si Nabi Muhammad SAW bangkiti mismo gisan iyan yan wala na tabi saramihan magsaharap tujuh magsaharap tujuh si Allah subhanahu wa ta'ala tagnatag na ini kapandakan na pinte yan naman inenan wame kaya mitatuhanin at wame kiustaran tabi kurhanin pinayin ini pagtauhid tujuh Allah subhanahu wa ta'ala yan naman inenan pagdig siksitan bi, kapaghagatan bi, atau kepenunggal tabi, kapagparambuha tabi, dan buwa-buwa tujuh Allah subhanahu wa ta'ala sa amin. Gaya naman ay tinalumag ilmo, nagbelat takana, nagurungsin, bakit naman inuwan sa amin? Ka. Bakit kung isara sa yan, kalimat syahada, Islam ko sa Allah subhanahu wa ta'ala, gaya na suway pinihabang ini sa amin laik kitibuanan, suway misara ko karena ikhlas, daheno, inim dala ang pisi na pingatian mo, Islam itu Allah subhanahu wa ta'ala. Umus niya nilew. Niya betilew. Kemo nurukun Islam ampat lay. Tapi sara pinain. Sambahayangin niya rukun din. Bakas teji ito ini. Puesehin niya rukun din. Zakat tuk haji demikian dunia rukun na salihan. Sahadatin abdu. Niya rukun ni atau ka. Sembahyang tiga rukun. Haji tiga rukun. Puasa tiga rukun. Supaya syahadat pinain niya syahadat. Rukun syahadat pinain ina rukun nen. Buang binisara si pasal pag-ibadat. Bang rukun tetinggal te si sembahayang hinang katau si haji. Bang rukun te hinang taga mangga te hinang tendi. Gay tinima hinangin. Pagi bang wajib mangga te hinangin atau mangga te sebin. Tinima sumegwa biliran ini pinain susahu atau ini sa amin lengan tine. Bang rukun gai. Bulan sa inin tabi sarap pinain ina rukun syahadatin. Ini kita hagad ketujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini rukunin. Rukunan may kipamutin sa agama Islam. Haturo yung pagkastekele ni. Abdu mang bangga. Naku itu pekele ko si kaam na to, pekele ko si kitili. Bangga. Bangga kung sa buhaya na tekele TV. Rukun puasa na tekele TV.
Sudah gua bang rukun syahadat gaek ka. Dukit gaek ke buhatan. Dua kayu rukun dia. Yene pen Arabi al-isbat wan nafi. Kiri. Ganap mekhani. Al-isbat wan nafi. Ini bang siyatan. Yene pen isbatin, yene pen ni asal subay ke batatap gani Tuhan seddi. Wan nafi melingkan si Allah Subhanahu wa taala. Game irwi. Al-isbat tatap Tuhan nun. Wan nafi ke Tuhan seddi melingkan Allah Subhanahu wa taala. Ini bang tinilaw kita ni. Wame kaya Tuhan sabihan pagi tukit lu sikit me ilmu dan saya. Cuma gua bang aku kain ngene tinilaw. So bitin aja sabihan. Naru kita bihe pela janas bian maka sih. Cuma gua akan nak guna bisa duit gay. Bisara tapi lain naru. Bang kita misara kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha ayatina ini pendek. An-Nabi al-isbat illallah la ilaha an-Nabi al-isbat yana illallah yan la ilaha masih sidan bisara bian ini bisara bian rukulle. Sudah gua pepitan hajja bian pegeluk katinen niat bisara tebi gogo niat pegeluk sikit bisi sumu-sumu. Nian pandakan dan mereka putih secara Islam. Us kita misara dua kaptang nian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ikhlas kita karena Allah Subhanahu wa taala asal dan buah-buah. Gania sedih Tuhan tu melingkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mentandaan Allah Subhanahu wa taala mismu iya misara kalimat nian atau magsyahadat mismu iya magsyahadat si barang-barang samia beda Allah Subhanahu wa taala gania sedih melingkan dan buah-buah ini iya pektuhananin urus pinihatan di ku itu Pagkagero kapanghinangihin. Kung inge, mungkin kita may kapaid na si Bisaramihan, si Dikidikimihan. Pagkagaro na kung nawala namang tikita may janas. Pagkagaro ko magpuwasahin buhatan kita magtinggal lekat, magtinggal kiyokto. Dumen ko sa bayangin lo magtukuan kita may Allah sa akin may libe sa amin. Pagkagaro pero ka nagurana pagkagaro kung bibinisara rohat siya. Si tiap-tiap petinan gara akunane sikite bi. Peke dumendo pe eleksyonan dumendo pagpekengan. Ini kay Tuhan tendi lia-lia sikiti wala kalimat niya. Ipinaindir kay lia-lia. Natawag paglia-lia pa inga ane pagga ane ine manusay ka na Tuhan ni. Bumiano si Tabisara umulan buwa suway petinan binomian. Gue binomian. Suwe hinang tinibihan. Urus, ini paghinangin atau kuengge, makin kita mengasuwa kahapan ko magsambayangin, tayo bisara. Atau ko magpuasayin ko maghajin tayo bisara, amban ini sa hadang niya. Pagkita bisara, ay umulang buwa, penutan niya. Bang ini, paghinang tabiyahin, supaya kita bihatinan, niyan mag-edo kahapan, duk supaya kita umasik, lai si ini yang jumlah Islam ni dibesarkan Islam tu Allah Subhanahu wa taala. Megi pangtir sa kami Islam tandanya. Haji man kemon haji ini. Dan buah kisah si zaman Musa alaihi salatu wassalam. Megbono dukuntarane. Yene pinakajahalis ni manusia ada tak bulak dunia. Pinakahaji ni kuntara Allah Subhanahu wa taala manusia yene kuntara sini. Yene Musa alaihi salatu wasalam, yene Fir'aun. Hati wa tinyo. Gani ako jahalis na. Gani ako adupanganen. Tanda kirupanganen, tinadana kang magtuhan si Tuhan sedia manako. Sedia magtuhan si Allah Subhanahu wa taala. So pagkuharam din, itin ako na pinituhan ng Diyo. Gania, kemon sediam ban manusia sediam ban. Di si Abu Jahal kemon sila sa amin.
nagsumba berhala na siya suwega siya misara ko Fir'aunin ini aku Tuhan mecehin aku Tuhan melingkiw ini hawatan na ini tanda ini kajahilan na tawag ipuntaran sa Allah subhanahu wa ta'ala umos yemian hinarap Musa alaihi salatu wassalamin yene manusia mian sa takabur ni manusia duksa kupur ni manusia data bulak punya yene Fir'aun la'natullah alaihi umos magsiga siya megbono kakisala si megwa kung nabisarap ko ng palami at sakit megbono usa siya megbono bentel bisara tinabangan wa Allah subhanahu wa ta'ala Musa alaihi salatu wasalam ina panabangyahin buhay karo ka duben misel duben kanyon duben timbak ngun di plano si megwa buhay hadja pinetek ka Allah subhanahu wa ta'ala buhay pipo si Fir'aun mupay ni magpay ni ako pine Tuhan melingkon mabasagin pinetek ka Allah subhanahu wa ta'ala siya buhayin karo ben hato niyan pagke utulay hato pagke tao palagi apa na maglagi sa amin ka pa na magino pilangihin garo magkalagi labon kaya Tuhan ko bang litep ka buhayin bang ini ka sunagwa boy hadja sa amin siya boy hadja tibisan nila Quran sa amin hadja buhayin sa amin pus siya pe untas amban tenga buhayin sa amin pagke katawdil azim palabe Musa ruk may sahabat nen masawainin us paturo siya may ngapas musahin pag lumigtas Musa lumabi siya dalang buhay lahi siya kebon may bataan ng Fir'aun balik ni Allah subhanahu wa ta'ala buhay tinaktab siya ano ubus edi alam po ni garo ben gitaw ko lang alam po na may buhay niya garo na misel gani abam gani di plano alam bupain magpain na iya ako na pin sa hadya Tuhan tanda kan konsep na garo matado pag umos na siya nakisahin matay na Fir'aun lampas Musa alaihi salatu wassalam duk may sahabat nen umos mako si Allah subhanahu wa ta'ala Musa alaihi salatu wassalam mako si Allah subhanahu wa ta'ala Musa alaihi salatu wassalam ina pinakunin tina miyan ya Allah pagay katawhan TV Musa mujizat men nakipigbisara ruk Allah subhanahu wa ta'ala diretso magapagsambong siya bisan siya amigtita magsambong din Allah subhanahu wa ta'ala diyan si waktu penne si waktu ilambo Allah subhanahu wa ta'ala Fir'aun lapas Musa ruk may sahabat nen misara Musa alaihi salatu wassalam po diyan si Allah subhanahu wa ta'ala pinna ya Allah ya Rabbi dullani penne Tuhanku tu'anun ko penne ala amalin a'maluhu tu'anun ko penne si hinang ko penne yene penne hinang kepeg syukur ko tudsyukao pagke ilapas ko penne we'en wamban Fir'aun man kuntarako at yan nga ko penne matay sumagwa memetay nene penne Fir'aun duk yene menutsihin at yanan tinabangan ko penne we'en usamian pen Musa alaihi salatu wassalam umos sumegwa weto penne hatche pagsarang syukur ko tudsyukao magtamba-tamba penne pabarat siya kung tudsyukao soy weto ine mabaya ko penne urunganon atau toanon ko bang ine hinang ko namba supaya ngabasag pagpartsaya kung tudsyukao duk supaya ngeek ka yene mian kahapan nun tudyo ako purong tudyo ako him yene binisara Musa pinallahu subhanahu wa ta'ala sinembungan magtaus wene Musa alaihi salatu wassalam pinna ya Musa pinallahu subhanahu wa ta'ala ya Musa qul la ilaha illallah misara kayo hadja pinne yene pinne kalimat ene bisratin kalimat la ilaha illallah mian ere pinne sajihadje ne hinang mo tudyo ako duk sajihadje ne pinne bang tahinang no iyan tudyo ako sajihadje ne sa pinne tungbas ko tudyo ka ubang kyaw misara kalimat la ilaha illallah yan yan dinak hadja misara ga dinak mag-inalok ine sunaguwa del la'ane karna ikhlas pinne usaw raja pinne del la'non pinallahu subhanahu wa ta'ala misara kalimat la ilaha illallah yemian pensina pin Allah subhanahu wa ta'ala wa kana Musa
terlihat busa ini pergi asal kahapan. Ini, kue bahanin pelele batang nambah. Wakan yatlub az-ziyada. Gikir hulan, gangut. Impossible pin kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah haja pin bas samian. Ajna imunan amman kau pin Tuhan. Wakan yatlub ziyada. Maku nambah, kau pin Tuhanku, oh ya Allah, tambaharun pin ini pin sedih hinangku. Amman yana kalimat la ilaha illallah. Misara ko pin kalimat la ilaha illallah. Ini pin hinangku. Pin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Musa, law wudiyat la ilaha illallah. Akan ikaw pin, oh Musa, bang pin binetta dine kalimat la ilaha illallah. Dine kalimat bisrata po ito to. Kalimat syahadat to. Bang pin binetta dia tak timbangan la ilaha illallahin. Duk amban ning kepagtimbangan sa pin. Yene pin pitu lapis bulak, pitu lapis langit tuk bulak. La raja la ilaha illallah. Bohat pepin kalimat binasano la ilaha illallah amban pitu lapis langit tuk bulak. Yene kalimat lampung si baran si niyan kitebi banghinang we tebi. Sumegua bohat si Allah subhanahu wa ta'ala tamran bohat. Nanasinin kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah asal ekatan manusia. Mungkin aja makayasab kalimat la ilaha illallah bang ketekan pedikok nebut. Bang ketekan ibalis kat motor ng ebut. Atau bang ketekan egas lumaan la ilaha illallah. Ya bang ketekan mati sa amin atau matangin pen mungkin sumago abang luro. Sinaro zikir si pegbolahan. Luro si harad si pagkekswan. Luro si inin mismo si kwaytulay. Bakit natin misabot kalimat la ilaha pagkita sabot Abu Manal. Tasabot wa Anas. Idha dhukira Allah wajilat qulubuhum. Mu'minin. Bang tasabot siya kalimat. Yan Allah subhanahu wa ta'ala. Nigpit pangatayan na natin ang hawatalaro sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sumengwa bang kiteri. Quran binasa sa amyan. Kaya gero tehedite upama habdo me bisara sinduelo atau bisara me tabi amian me maglaka-laka atau tim kuto-kuto sa pagkalit ng Quran. Nasunod bang nakawi sa hospital meron na magsagay na ipot bang malime pa sa hospital mapapanggarain na ipot na kalamat la ilaha illallah bisan dugay magsambayang bisan duganan mismo kite nepihin ne etiran datasip la ilaha illallah na sa amin. Sumnagwa bangga do niya patek kasi kita po ng kalimatinin kaya sa pagya irin tandaanin kulang pahinang tibi pagya pahil si kita pagya pahin tibi rumahasa dumen ko magpuwesehin magdaluhatan kita dumen ko magsambahayangin nagtiksa kita sa amyan dumen ko maghajin paglipasan arta yan buwan somot baran sa amyan pahin tibi garo niya pahala na Allah subhanahu wa ta'ala garo at ito na hinepusanen lemma kitabi lepas kitabi lanyap amban kitabi pag lanyap amban kitabi gaane tesed kitabi sampai mula kitabi suntutu hadan Allah subhanahu wa ta'ala niya yemen tabi sarahe hinepusanen may kipungutin sa kami Islam hinepusanen manusiain bang sumati inap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngakas gitu. Ini nama. Karena besar itu. Ini Anas. Bang manusia yang song mati. Bulu gitu. Ini suruh. Pinahi. Lakinu mautakum. Sebanun bi. Atau butawananun bi. Atau boleh magbisara okay wano nebut kau kalimat la ilaha illallah langsung mati wehin ye bang mati manusia intibuan kalimat la ilaha illallah dok wehin dinakit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang niya song mati piyo ketipahadir
duman magtangisan sumagawa binuhag bisara. O kayo amma, o kayo ina, o kayo ella, o kayo anda, o kayo anak, o kayo usma, sina-sina na yan. Duman inarok ina sumagawa bisara kayo kalimat la ilaha illallah. Kau pain, bang tegmat ni bisara ya kalimat la ilaha illallah, dekat napasnan, hinepusan kalimat tebuonen, dekat napasnan kalimat la ilaha illallah. Nabi Muhammad SAW, bang tebuonen kalimat niyan, yan ay hinepusan niyan. Tebuonen kemetay, tebuonen sa kamatay, yan ay hinepusan kemetay, tebuonen kalimat la ilaha illallah. Ine, Nabi Muhammad SAW, man kana akhiru kalami la ilaha illallah, dakhala al-jannah. Sina-sina manusia hinepusan bisarane mati iye tebuonen kalimat la ilaha illallah. Gania ina sumagawa pinagdilang surga iya Allah subhanahu wa ta'ala. Miyan tamananen, pandakanen, bang tuito suwi-suwi tewi ini, dembuah itu, gana oras tewi, gete do bang dansang ini, ano to, ganti matong ito do. Sumagawa, pandakanen hajamian, palawe iki tewi, yemian hinepusanen, yemen panagnaanen do kemen hinepusanen, kalimat inin kadera pinakahadja ang bankemon rukun Islam lime yene kalimat niya em penuto na insyaallah pabasak tebi Putin labi-labi tuh dalam bulan ini apa chance tebi dia kita dalam ini dalam 10 bahagi ne ubus ne dalam magpira adhunub etin dalam waktu pengampunan wallahu subhanahu wa ta'ala kita insyaallah waktu disem kita ampun pabasak tebi put kalimat la ilaha illallah tusi dalam bulan-bulan dalam bulan Ramadan ini. Puasa banian si kedua rukun hatuin kanang bankit bi batang pine si puasa pergi itu dalam puasa daka magdairay tapi ru kita bikin taro kita ina guna puasa tan di bangga kita magsambahaya ina guna puasa tan di bangga kita magsahadat ta janas ina guna puasa tan di bangga kita magsambahaya si kedua rukun sambahaya. Nah ini sopa, simple prinsip doa, bagian doa Tuhan. Tinggal ang buku itu, kita uhang ku rukun den, kita uhang ku wajib den, kita uhang ku sunnat den, saya. Nah ini, pinintama magkontes kedok sa abdo. Ako sabi ako sembahyang doa na, gana nun niya. Sumegwa, iya amban manusia magsambahayang gana tumbas ne. Piamban me manusia magpuasa ka na tumbas ne. Hanggang dakit yung magdairay. Dakit yung magdairay. Sambahaya. Ubus, si kedua rukun, yan ay sambahaya. Ine heti sambahaya nga. Palabay kita yung hadja. Gaban ito heti na ine, sumagwa, palabay ito hadja. Ine heti sambahayangin. Sino may itawan kam? Tapi umbi ko siya ako siyakan bang ine, inenan sambayangin bang siyakan. Sino? Pamako ka ton. Pamako. Jutuhan, kampunan. Pamako kampunan. Sino pe? Indama. Tagmesurenda sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ine sambayang. Kemon te disarabe biyan, tewa na. Kani alagay, pagkutawa, pagkay. Anak misarani sedih. Sumagawa, pinain si bisara pamako, adakala indama mako kayo, peku-pekuhan no, kuntararon bang pain mate, ina ng pamako yan. Dumay kasi, mako, mga jasit, hendet dua. Heti pamekuin mang sarap pangin dua. Na duman na sa pamekuin natin, ano sabay, adakala mako dua kalahatan, pekuhan mo ba pinin? Mian tapi mian si metubak jauh apa saya pekuan si cilukungan apa ku gay inena sambahayang lugatan ad-du'a bi khairin ini tatap kapamaku tujuh pekahapan aja kahapan demen pekalatan ayen bang si ano si mian Sarah asi bisara. Umos bang si Sarah tayo din sa bahayang, duk pagmatan sa bahayangin, yene pene suway binis Sarah. Hindi na suway kabagton ng bahayang, suway bis Sarah no. Si Kesa, si Kedue,
Wa af'al duk sumay asal ine. Yan pinanyata sa amin hinang ni hinang. Naghinang duk ine binisara. Ubos mubtatahatun bit takbir. Sambahayangin. So bisarano duk hinang mo. Ubos ine tagna binisaranon. Yene Allahu Akbar lukahan no pinaduk takbir. Wa muhtatamatun bit taslim. Duk hataman no pinaduk ubos no pinaduk salam sa amin. Iinenan sambahayangin. Napitami ko. Kumana may bakas tabisara ko sa way kailay pinan ng bahayang ko rin pangyataan ko hadya. Sambahayangin. May sambahayang. Nanasinin. Makin teenan sambahayang tudyo Allah subhanahu wa ta'ala. Sumeguwa bisararo duk hinang no. Ine, duman pa ini sa pinne. Ngebotak pinne ko sa amihan. Bisan naman si waktune. Pinne sambayang kai. Sumeguwa. Subay pinne si waktune. Subay pinne bisarano duk hinang no si waktune. Yene waktuli na sa amihan. Ubus Allahu Akbar. Managna ban Allahu Akbar. Sampai hinepusan nilai salam lay. Kini inu tibi kemong kituhan teburu kemong ini kelihatan sambayang lay kemong. Kone hinang tibi ko itu lay. Idenan sambahayangin binisara wa ke ulama anten bi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tebisara we ne penne nambahayang ka we penne bustan tegi asaka ula tegi tebi bustan panbahayang pun nakuenge bustan panbahayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yene mian lukahan na ruk takbir us tembe ruk salam samian ini pusan sembayang nen yemian yene inenan sembayangin tinile wedem bua bagas menelew pusin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina kaubus bisrale menelew le hati dumen hati ine dumen etinen manusia sumegua dem bua amban etin malak minal malaika dem bua amban malaikat ini tekko Allah subhanahu wa ta'ala surah rasmian ini si Jibril alaihi salatu wasalam ini nilew bang ini agama Islamin duk inakahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati bisaraku etinan si takna bisarate mian dumen manusia menelewin sumegua betekas si yehen rasmian pabantuk hajj si manusia si Jibril alaihi salatu wasalam yemen nilew si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bang ini agama Islamin ubusemia sambahayangin mian ilukahan duk takbir duk tinambel duk salam serta megina megina bangkole do nenge megkwatenge pege bangkole ningko papa bangkole pak ine lai sebang samantara keo delem etinen lai pe barandun dan magtangan duk nyawa asal kewajiban pesikaw ng bayangin tuju Allah subhanahu wa ta'ala ubus ine besar Allah subhanahu wa ta'alahin si pasal pagsambahayang pinde o Muhammad qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus salat o Muhammad bisarahum si me ipon ko kay Allah subhanahu wa ta'ala duk si umat no yene magkakarin yuqimus salat asal subay pitenggi na sambahayangin wajib subay kitabi ng bahayang wajib subay kitabi ng bahayang umus pesuno pake wajib subay kitabi ng bahayang piye ekkan sambahayangin aran sinin kita uhadu etibi ekkan sambahayangin kano niya dan buah ban kitabi asal mustahil te bang pinde minampat atau bintellu kitabi ng bahayang sinim del na bahayang arano inda mani anan sin ng bahayang bintellu atau binduhan siya yun Dia gani hatu janas hatu mustahil ang benar tapi ko so bang sikuto lang ana sini bang upama tebi amian niya tuwanan sinin tewa ko janas atau bisrate belay naka dapat magsama so kita magsama bang niya dan buang banta yan hadya panambayang bitinutanin ay na nabsubali duman tinutanin kay man Allah magsabar ka duman kam Islam sa Allah subhanahu wa ta'ala sumegua kita itu dalam pagtawatan magtawat ka magsama gityan tabi ay nuli hindi po ginawa kaya bang kano sabni ay janas na kaano ka tawa niya sumegua ko ni hadya niya
Lagi-lagi upita subuh-subuh janas betul tempuhak na ngungkoy-ngungkoy. Lagi pinte bakas ulan. Ini sabi pinte. Bakas ano? Benek-benek. Kas may mancik ka tuan. Na sayan na Kas pinna mancik problema. na nekura walang may subo na pinahin. Pineng-deng daw. Na pinna ulama insamian dembuwa waktu hinukum ni manusiain. Dan buat waktu kayo magsambang supaya ikhtilaf bisa na sinin sabi diri tinhadja dan buat waktu manusia kayo magsambayang karena tuod ne hukuman nin kafir puji Allah subhanahu wa ta'ala kafir dan buat raja waktu namagi sa bang duwe ni telo ni apat na samian pinindahan no ene hukuman naman Allah subhanahu wa ta'ala hin mian pinin hinang nin kinabayaan naman kinabayaan Allah subhanahu wa ta'ala hin kinabayaan ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akante kami keputusan sa Islam. Si kita begitu sampai tembil waktu sa. Asal-asal tak na pinaparto Allah subhanahu wa ta'ala sambahayanginin lay di ata pitu lapis langit di ata ang pitu lapis langit 50 waktu he. 50 waktu si kita pinaparto. Pagbalik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peryawa kasama pagwa ni Musa alaihi salatu wasalam. Ben Musa Oko pinna Muhammad balik daw si Allah subhanahu wa ta'ala kay pinna takwala umat ko pinna ina limpo kuya kay pinna magsa takwala na kuy maghapon na tayo maghapon sige tin kuy bang upama men malimpo waktu pinna kasi kita hindi ina kay hinang timato kuy bisan duli may oktuhin kita may kuti sa Islam yati magliberan na kita Ito magtrabaho ka tuan. kaya kita may kapagtrabaho lo tapat magsumbay Allah sa sabi na nasubay ini namban hikmat asa Allah subhanahu wa ta'ala sige tabi ini ito ang kinulangan pandakbistaran hadja hinang menjelime waktu din bisan pili waktuhin ito din piligtiw ko ito yung ito bisa miya nabos inabalang panagnaan inabalang kapan mo sambay ng manal ni ate puwase pinaghap na kuti bisarate mo ito puwase nagimabin sa amin dukhaji dukjakat banggumos ito yung mag-isa pwedikan ko bisarakon pang makasandal pekam Sultan TV Tapi mengkain aja nas. Mulai. Hada wallahu alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.